درودی صمیمی نثارتان بود بیننده‌های عزیز شبکه سفینه. بعد از 2 هفته رسیدیم به دیدار همدیگر و این بازی نوبتی انیق‌ترش بازی 14 لاتریای تیراژی فاوری میباشد و چون همیشه که در آغاز برنامه من میخواهم مهمانی ویژه خود را به شما معرفی کنم. اینم باشد محمد شریف قاسموف هستند، بلاگر، خب برنده و روزنامه‌نگار. سلام علیکم. علیکم السلام. استودیوی مرکزی تلویزیون سفینه خوش آمدید. در آغاز برای اشتراکشون برای بیننده‌های عزیز شبکه سفینه چی گفتنی داری؟ مرحمت. من با ما سلام درود میگویم و نفرانی که لازم رو میبینند و همزمان اشتراکچیونی لاتریای فاوری فقط یک چیز رو میگم، با همشون موفقیت میخوام. خیلی خوب، سخنان خیلی عالی. من فکر میکنم که امروز خب الان اشتراکچیون بی‌صبرانه انتظارن که کی ما شروع میکنیم و بیننده عزیز بار دیگر میگویم که هر یک شما مطمئن باشید و امروز خب محمد شریف و مشهور است با الان تخلص مکس کمک میکنند. نه فقط مهمان امروزه بازی لاتریای فاوری است، همچنین امروز این نفر خب به واسطه ناظری است و ناظری میکند، اینجا نظارت میکند بازی رو که چگونه میگذرد و چگونه شفاف است. از همین لحاظ وقت رو زیاد نمیگیریم و چیکار میکنیم؟ من کمک میکنم مرحمت داخلی همین لاتاترون میسازی رقم ها رو و دوستان عزیز توندم که مکس وارد لاتاترون میسازد رقم ها رو. بار دیگر میگم که خب در یک ماه 2 مرتبه از شبکه سفینه ما برنامه رو میگذارونیم، بازی رو میگذارونیم و این معنی آن رو دارد که خب شما میتوانید چیپتا یا خود لاتری فاوری رو خریداری نمایید و صاحب گفتیم که پولی کلان شوید. و امروز سخن اساسی درباره پول می رود. امروز پول ما یعنی شاه جایزه بازی امروزه 40,000 سومانی رو تشکیل میدهد که در نزدیکی خب محمد شریف هستند. چی گفتنی هستی؟ خب تو کدام اندازه تو باوری داری به همین گونه بازی ها؟ من درستی باری اول نیست که شاهدی ماست بازی های میشوم که غالیبان رو با چشم خود میبینم و پول رو خودم به اونا میسپارم. زیاد لحظه بود و من 100% باور دارم از میونی یعنی واقعا هم شفاف است. همه چی شفاف است، یکم چیزی جای چیز نیست. مثلا که شاید کسی با کسی نمیدونم شبهه میکنه بعضی نفران. بله شبهه نیست. خیلی خوب دوستان عزیز، بار دیگر میگویم که بازی شفاف است و هر نفری که یک چیپتای لاتری فاوری رو میخرد 10 سومانی ارزش دارد و صاحب پولی کلان میشود، چون که گفتیم که 70 80 90 100 زیاده از 100,000 سومانی و امروز 40,000 سومانی است و میبینیم که کی صاحب 40,000 سومانی خواهد شد. وقت رو زیاده میگیریم و درباره اونی که خب گفتیم که محمد شریف یا خود مکس بازی انامین تقدیم میکند به غالیبان پول هایشون رو در لاتری فاوری و در شبکه‌های خب یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام خب شما میبینید همه روزا و در بعد از معاین کردن 1 یا 2 رقم صحبت خواهیم کرد اطرافی این مسئله. ما رو همراه باشید دوستان عزیز. من آماده هستم، مکس آماده است، کارگردان، نواربرداران 3 2 1 میرویم برای انتخاب رقم. توندمی که گفتم که خب مکس میگوید که کیفایا، من میستم و یک رقم رو انتخاب میکنیم. کیفایا من خواهش میکنم خب نگاه نمیکنی، مایلش نگاه نمیکنی و یک رقم رو انتخاب میکنی. مرحمت دوستان عزیز، لحظه های حساس اکنون معین میگردد و از همین رقم اول که کدام رقم هست اینجا 0 دوستان عزیز بار دیگر میگم که 0 و بینید که موافقت کرده است 1921 چیپتا. دوستان 1921 چیپتا موافقت کرده است و بار دیگر میگم گرچندی که خب برای تو آشناست مثلا معاین کردن و موافقت کردن، یعنی معنی اون رو دارد که 1921 چیپتا آغاز می شود با 0، یعنی 1921 چیپتا عین حال در بازی است. بله. برای شما اشتراکچیان محترم بار دیگر میگویم که همه موفقیت و انمون خب چی میگویم بردباری تنها برای شما در اون حالت میسر میگردد که اگر شما از تحت دل خواهید و با دقت باشید حتما که موفقیت نصیب شما میگردد. از همین لحاظ من گفتم که تو غالیبان رو خب تقدیم میکنی، صحبت میکنی با اون نفران برای مخصوص برنامه مخصوص در شبکه یوتیوب. بله همین طور است. خب چگونه احساس میکنن، مثلا فکرشون چگونه است تا اون دمی که چیپتا رو خریداری میکنن و بعد از اون که صاحب پولی کلان میشن؟ میدونید جمشید وقتی که
ҳолате мешавад ки мо ғолибро муайян мекунем ва пулро ба дасти ӯ месупорем, ӯро табрик мекунем, то он намеки пулро дар даст намегирад, бовар намекунад. Зиёде аз нафарон ҳамин гуна аст, мегӯям эҳсос чӣ гуна аст, мега анаку ман бовар кардам ки ман буридам, зеро ки пулро ба даст мегирад, баъд боварӣ ҳосил мекунад 100% ки ӯ аллакай соҳиби ҳамин маблағ аст ва худро бениҳоят хушбахт ҳисоб мекунад. мо низ хурсанд ҳастем. ва дӯстони азиз қайд бояд кард ки он нафароне ки соҳиб мешаванд пули калонро ва мегӯянд ки воқеан ҳам мо бовар кардем ва анамин пулро мо сарф мекунем барои ислоҳи камбудиҳо, сарф мекунем барои анамин бартараф намудани камбудиҳо ва фикр мекунем барои ҳар як нафар пул лозим аст ва шахс ҳар як нафар бекамбудӣ нест ва хеле хуб аст. ва намун ғолибе ки маротибаи охирон мо супоридем пулро, гуфтанд ки ман мехостам ки ба хориҷа равам барои кор кардан. баъд аз оне ки ман соҳиби 70 000 сомонӣ шудам, ман ягон ҷо намеравам ва дар инҷо камбудиҳоямро бартараф мекунам, зиндагӣ хоҳам кард. хеле хуб. дӯстони азиз, шумо низ метавонед дар 10 сомонӣ як чиптаро харид, яъне чиптаи фаври гуфтем ва соҳиби 70 80 100 зиёда аз 100 ё худ 50 40 000 сомонӣ гардед, яъне 100 200 маротиба зиёд аз ҳамн пули харидаатон шумо соҳиб мешавед. интихоб ва муайян мекунем дӯстони азиз рақами дуюмро. бо диққат бошед. ист ҷамшед. ман фикр мекунам, медони чи Макс, ман фикр мекунам ки мо чӣ гуна дар ҳаяҷон ҳастем ва тасаввур кун ки он нафароне ки чипта харидорӣ кардан ва моро тариқи шабакаи сафина тамошо мекунанд, чӣ гуна эҳсос доранд, дар кадом ҳолат ҳастанд, ман инро мефаҳмам. нигоҳ намекунем, хоҳиш мекунам, нигоҳ намекунем, шаффоф бояд бошад бозӣ ва интихоб намоем. бо диққат бошед дӯстони азиз, рақами 4. бори дигар мегӯям дӯстон, рақами 4 ва мувофиқат кардааст 195 чипта. бори дигар мегӯям ки мувофиқат кардааст 185 чипта. бале, 185 чипта мувофиқат кардааст ва бин ки бо муайян гардидани рақами дуюм аллакай чанд маротиба чӣ мешавад? маҳдуд мешавад. шумораи чиптаҳо ба он хотир ки мо фақат ва фақат як ғолиб дорем. аз ҳамин лиҳоз як нафар метавонад ғолиб барояд. ва ман суоли ман ин асту ки дар баробари масалан рӯзноманигор, баранда, блогер будан, ту инчунин дар якчанд филмҳо нақш офаридӣ. чӣ гуна буданд инҳо ва чӣ такон дод ки боз дар соҳаи синемо худро санҷӣ? мегӯянд ки ба як нафар чанд ҳунар кам аст ва он чизе ки дар қалб метапад, онро бояд амалӣ кард. яъне ба худ фақат бояд бовар карду халос. ва замоне буд ки ман гуфтам ки худро як бор санҷиданам дар кор аст дар соҳаи синемо. баъдан рӯ вардем ба синемо, дар чанд филм бозӣ кардем. маку дар бораи филмҳои ароси замонавӣ қисми 1-2 аллакай ҳама маълумот дорам. ман боз дили мухлисонро хурсанд кардан ҳастам ва мегӯям ки хабарҳои хуш дар ин моҳ боз 2 филми нави ман бо иштироки ки ман дар он ҷо фаъолона иштирок кардам, нақш офаридам. филми бо номи риё ва филми дигар бо номи қатори домодҳо гӯям, агар хато намекунам. ман нақши домодро дар он ҷо бозӣ кардам. хеле хуб. ман фикр мекунам дӯстони азиз ки он нафароне ки тамошо мекунанд, мушоҳида мекунанд филмҳои тоҷикиро, филмҳои хориҷиро, ташаккури зиёд. ва ман фикр мекунам ки бешубҳа мегӯянд ки мунаққидони филмҳои бадеӣ ҳастанд, дар ҳама соҳа мунаққидон ҳастанд ва агар хоҳанд тамоми камбудиҳоро меёбанд. ва дар баробари ин низ мухлисони зиёд низ ҳаст ки ҳаводорони анамун маҳорату малакаи хуби ин ё он ҳунарпеша аст. ман барои ту муваффақият мехоҳам ва интихоб мекунем дӯстони азиз рақами навбатиро. бо диққат бошед, интихоб мекунем ва муайян мекунем рақами сеюмро. он нафароне ки тоза ба шабакаи сафина пайвастанд, бори дигар мегӯем ки шумо бозии навбатӣ яъне тиражи 14-уми лотереяи фавриро тамошо доред аз шабакаи сафина. ва имрӯз меҳмони ман ҳастанд Макс Косимов, блогер, рӯзноманигор, баранда ва инчунин ҳунарпешаи кино. қариб буд ки театр мегуфтам. барои чӣ на? дар театр як замон дарс мехондам. хеле олӣ, хеле олӣ. муайян мекунем рақами сеюмро дӯстони азиз. ист меистам нигоҳ намекунем. ҷиддӣ бояд бошем ки бинандаи азиз шаффоф аст, бояд ҳамаш бале лаҳзаҳои ҳассос аст, бояд ҳама муайян шавад. рақами 4. дӯстони азиз, рақами 4 ва мувофиқат кардааст чанд чипта? 22 чипта мувофиқат кардааст. бинед 044. хеле олӣ. ман фикр мекунам ки кам нафарон барои кам меҳмонон муяссар мегардад ки як бора пайҳам ҳамун рақамро интихоб кунем, барои ту муяссар гардид. ва чӣ фикр дорӣ дар рақами навбатӣ? ҳамин хеле эҳсос дорӣ? мегӯям ки эҳсоси шашум ту гуфта метавонӣ ки кадом рақамро интихоб мекунӣ?
ман тақрибан бояд муайян кунам ки кадом рақамро интихоб мекунем. Шояд рақами 6 бошад. яъне ту фикр дор ки рақами 6 ро интихоб мекунӣ? Бале. خیلی عالی و من میخواستم از تو فهمم درباره انمون خب فیلم های کوتاه مدتی تربیوی است بیشتر تو تکیه میکنی به همین من فکر میکنم که خب وظیفه هر یک شهروند تاجیکستان همین است که باید ما جوانان رو برای رشد هدایت کنیم از اون سخنانی که از کلان سالان یا که از دیگر نفران میفهمند میبینند میشنوند جوانان اگر از خود جوانان انمون همسالان اگر فهمند فکر میکنم تاثیرش بیشتر است و تو انمون پیشه رو خب کسب کرده ای و یک چند فیلم های کوتاه مدتی تربیوی خب بنوار گرفته ای و به واسطه نقش آفریده ای چگونه است مثلا چی تو رو وادار کرد جمشید میدونی هر یک جوان یعنی که هر یک جوان من نیز تو ما یک قسمی جامعه هستیم و در هر یک سایه که نباشد ما باید سهم خود رو بگذاریم و ما همیشه در این وطن خدمت بکنیم من پیش خود تصمیم گرفتم که هر هفته فیلم های کوتاه مدت برای تربیت نسل نورس به نهایت اهمیتی کلان دارد فیلم های کوتاهی که مثلا در اونجا گفته شده درباره احترام پدر و مادر درباره احترام شوهر درباره حس وطن دوستی درباره که ما باید همین کارها رو حتما کردن لازم است و من نیز همچون یک جوان سهم خود رو باید بگذارم نه اینکه من فکر میکنم که همه جوانان تاجیکستان همه جوانان وطن دوستی تو با این کاری خودت توصیه میدی به دیگر جوانان که مثلا خب الان روی راست باید داشته باشند پدر و مادر رو احترام کنند وطن رو احترام کنند خب هویت ملی داشته باشند همین طور است خیلی خوب دوستان عزیز قرار داریم در یک از صحنه‌های بسیار مهم برای ملت کهن بنیادی تاجیک این باشد بعد از رسا 2 روز ما جشن میگیریم از 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که به واسطه استقلالیت دولتی تاجیکستان با ما خب همین با خب آسانی به دست نآمده است از همین لحاظ من بار دیگر میگویم که خب باید که ما ارج گذاریم خب احترام وطن را داشته باشیم برای وطن خدمت کنیم و از تحت دل همش باشد این خیلی که در سخن ما میگوییم اکثر میگویند و بعدا دیگر کار را میکنن نه باید که از تحت دل هر یک ما برای این وطن برای این میهن خب سهم خود را گذاریم ارج گذاریم احترام کنیم یعنی حرمت خب سهم گذاشتن به وطن عزیز این حرمت پدر و مادر است این حرمت والدین گفتیم خب این یک خوبی کردن نیکی کردن است یک برای تمام سوای نباشد سهم خود را گذاشتن است و دوست داشتن میهن و وطن عزیز است بار دیگر بینندگان عزیز شبکه سفینه اشتراکچیان و کلی مردم تاجیک 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان رو برای هر یک شما خب تبریک میگویم دائما باید ما سرجم باشیم زیرا قوه ما گفتن در یگانگی است همین طور است بله درست است من اضافه میکنم همراه میشم با تبریکات تمامیت تو تمام هموطنان رو با 28مین سالگرد جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک میکنم بگذار در وطن ما همیشه صلح باشد یگانگی باشد آسمانی صاف و همیشه احترام کنیم هم دیگر رو و فکر میکنم که همش خوب میشد همش خوب میشد درست بله دوستان عزیز خب معین میکنیم رقم 4 رو گفتیم که 0 است 4 و رقم نواتی رو معین میکنیم پیش از اونی که من معین کنم بار دیگر میگویم اون نفرانی که با سبب های گوناگون تماشا کردن میتونن از شبکه سفینه در یک مرتبه خب در یک 2 مرتبه بازی فاوری رو و اونها میتونن طریق همون صفحه های اینترنتی با مانند فیسبوک بله فیسبوک صفحه فیسبوک بینند که کی غالب اومد کدام رقم است برد کرده است و از کجا از کدام منطقه است و همون پول چند سومونی رو تشکیل میدهد جایزه اساسی ما و همچنین در اینستاگرام فاوری کول شما خب رقم چینی میکنید حرف چینی میکنید و میابید همون صفحه خب لاترای فاوری رو در اینستاگرام ما رو همراه باشید انتخاب میکنیم رقم 4 رو آماده هستی آماده هستم فضای حساس شاید در رقم 4 معین گردد دوستان عزیز از همین لحاظ ایستیم نگاه نمیکنیم مکس من نگاه ندارم یک رقم فضای حساس است من باری دارم که امروز یک نفر خوشتاله صاحبی 40,000 سومونی میگردد و برای این کمک میرساند خب بغیر از من مکس کاسیموف رقم 2 دوستان عزیز موافقت کرده است 2 چیپته رقم های ضروری است 3 و 7 اکنون بین چگونه رقابت است دوستان عزیز 2 چیپته موافقت کرده است و رقم های ضروری هستند 3 و 7 این معنی آن رو دارد که رقم 2 در روی خط رقم های ضروری نیست و ما چیکار میکنیم این رو
як тараф мегузорем зеро барои мо лозим аст ё 3 ё 7 акнун бин чӣ маъно дорад агар рафту ҳозир ту макс рақами 3-ро интихоб кардӣ яке аз ҳамин ду чипта бурд мекунад агар рафту ту 7-ро интихоб кардӣ дигараш бурд мекунад акнун фаҳмидӣ бале мувофиқат кардааст ду чипта якеаш ҳаст анамун чипта рақамаш 0442 яке дигараш ҳаст 0442 анамун ду нафар шояд ҳар ду ҳамин чиптаҳо дар дасти як нафар бошад ин ман фикр мекунам ки шояд имконпазир бошад вале аз 100% 1%. вале агар ду нафар бошад дилҳо чӣ гуна метапад. бале ман медонӣ як лаҳза амин лаҳза метавонам бигӯям ки нафаро ки дар назди оёнаи нилгун тамошо карда истодан чиптаи худ дар даст ва кай рақами ман кай мебарояд. ман фикр мекунам ки шояд имрӯз бале ҳамун нафаре муваффақ мешавад нафаре ки бениҳоят интизор аст. дӯстони азиз мо шуморо вақтатонро зиёд намегирем ва медонед чӣ хуб эҳсоси наҷиби шуморо фаро гирифтааст ва баъд аз чанд лаҳза муайян мешавад ё 0442 ё 0442 биёд вақтро зиёд намегирем муайян мекунем лаҳзаҳои ҳассос ист нигоҳ намекунем. Хуб дӯстони азиз бори дигар мегӯям ки барои мо рақамҳои зарури аст 3 ва 7 ва муайян мекунем ки кадом рақам ҳаст дар ин ҷо рақами 9 дӯстон рақами 9 ҳаст ва ин маънои онро дорад ки боз идома медиҳем бозиро бози идома дорад бозиро идома медиҳем шавқовартар шуда истодааст барои маву ту шавқовар аст барои нафаре ки назорат дорад ман фикр мекунам ки он қадар шавқовар нест ба он хотир тезтар рақами ман бояд барояд мегӯяд. хеле хуб дӯстони азиз ба ҳар яки шумо муваффақият мехоҳем ду нафар дар ин ҷо чиптааш бозӣ карда истодааст яъне ба финал агар аз ҷиҳати анамин варзишӣ гирем ба финал роҳ ёфтанд ду нафар ба финал роҳ ёфтанд ва ки ғолиб меояд барои ин кӯмак мекунад дар ин ҷо довари имрӯзаи мо макс косимов. акнун ман пурсон мешавам аз макс ки боре ҳам ту иштирок кардаи ширкат варзидаи худро санҷидаи дар ҳамин бозиҳои хуб лотарея. ман бовар мекунӣ намекунӣ як бо бурди калон карда будам дар ҳаёт ҷиддӣ бале фақат дар филм буд дар он филме ки ту нақш офарида будӣ. хеле хуб ва дар баробари ин нафарони зиёд низ аз ту пурсон мешаванд ки масалан чӣ шудам пул фикр мекунӣ дар ҳақиқат ту ғолиб омадаӣ. вақте ки ман дар филм пули зиёдро бурд мекунам аз лото вақте филм баромад куҷое намерафтам ҳамин савол буд куҷо ба он пула куҷо кардӣ баъд хариди раҳмат шуда мошинхона харидем баъд холас барои ҳама шавқовар буд барои ҳама. хеле хуб дӯстони азиз воқеан ҳам дӯстон ман фикр мекунам ки ҳар яки шумо метавонед ҳар яки шумо ҳар яки широкчӣ агар шумо як чиптаи лотареяи фавриро харидорӣ кардед аллакай шумо широкчии ин бозӣ мегардед. аз ҳамин лиҳоз имкон доред ки соҳиби пули калон шавед. ба ҳар як шумо муваффақият мехоҳем ва муайян мекунем рақами навбатиро. бале лаҳзаҳои ҳассос гуфтем ки ду чипта фаъол аст фақат барои мо зарур аст рақами 3 ва рақами 7 ист нигоҳ намекунем ман нигоҳ намекунам. хуб лаҳзаҳои ҳассос дӯстони азиз ман фикр мекунам ки шояд муайян кунад рақамро имрӯз рақами 4 бозам бӯзи шавқовартар рақами 4 ва акнун ман фикр мекунам ки авзои анамун иштирокчиён беҷо шудан мегирад ки акнун чӣ гап аст ин бароред 3 ё худ рақами 7ро мо хурсандӣ кунем. интизор бошед дӯстони азиз интизор бошед ва ҳатман ки хуб толе хуб ёр ва мададгори шумо мешавад. бин ки оҳиста оҳиста барои мо гуфтем ки 3 ва 7 лозим аст дар ин ҷо хуб ва мебинем ки ту дигар рақамҳоро интихоб мекунӣ ва ту гуфта будӣ ки ман шояд 6ро интихоб кунам хел буд ман тасодуфан гуфтам шояд ки 6 барояд. анакун мебинем ки кадом рақамро ба фикри ту ҳозир ту мебарорӣ. рақами 7ро вақтро зиёд намегирем меравем ту то кадом андоза эҳсоси шашуми муҳаммад шариф баланд аст ист нигоҳ накун нигоҳ накун. ман умедвор ҳастам ки ин лаҳза рақами 7ро мебарорам ва он нафаре ки ин лаҳзаи рақамро интизор аст бигзор хурсанд шавад. рақами 7 дӯстони азиз рақами 7 ва ман дар маҳорату малака ва дар эҳсоси шашуми макс косимов хуб дигар сухан надорам зеро гуфтан ки 7 аллакай 7 аст. бори дигар табрик мекунем ва мо фаромӯш кардем ки ғолиб низ муайян шудааст ва
بار دیگر میگویم که قولی معین شده است. کامبیناسیون برنوک گفتیم که 04427 است و چیپتای برنوک رقمش گفتیم 002 02 02 276. بار دیگر شما رو تبریک میکنیم. قولی عزیز، قولی محترم، شما صاحب 40000 سومونی گردیدید از شرکت افتالاتو و با خرید کردن لاتریای فوری. من نمیدونم شما چند چیپتا خریداری کردید، در چند سومونی، زیرا یک چیپتا 10 سومونی ارزش دارد. از نوعی توبه مرکز هستند، نفری که از نوعی توبه مرکز خریداری کردند. من صدقاً تبریک میکنم اون نفر رو. و تو گفتی که 7 رو معین میکنیم، انتخاب میکنیم. در حقیقت تو 7 رو انتخاب کردی و من بسیار همون نفری که چیپتای رقم آخرین چیپتاش 7 بود خرسند میشود تو رو تا آخر عمر از خاطر نمیبرد. تنها یک چیز، اون نفری که آخری رقمش 3 بود تو رو هم از خاطر نمیبرد. این رو از خاطر نبرد، فراموش نکن، زیرا اون نفر نیز انتظار بود ولی متاسفانه خب بخت برایش در لحظه آخر نخندید. و چی گفتنی هستی برای اون نفری که 3 بود رقم آخرش و برای اون نفری که 7 بود و غالب برآمد؟ مرحمت. جمشید میدونی چی، من فکر میکنم که اون نفری که امروز رقمشون غالب نبرآمد میگم زیغ نشوید. باز بازی‌ها از پیش است و شاید که بازی نوبتی شما برد خواهید کرد و غالب برآمد و پولی کلان رو صاحب گشت. اما حالا میخوام که این زمان تبریک میکنم اون نفری که رقمش امروز برد کرد و صاحب 40000 سومونی گشت. من شما رو صمیمانه تبریک میکنم. یک چی فقط باید گفت اوش شود. و دوستان عزیز، من فکر میکنم که اون نفری که غالب برآمد صاحب 40000 سومونی میشود، کمبودی‌هاش رو برطرف میکند با گرفتن این پول کلان. و من گفتنی هستم که هر یک شما میتوانید اگر یک چیپتای فوری رو اگر خریداری کردید با مبلغ 10 سومونی، شما الکی شروع میشوید و الکی امکان پیدا میکنید که صاحب پول کلان از شرکت افتالاتو از لاتری ترجیحی فوری گردید. و در آخر من بار دیگر میگویم شریک میشم با قانونی خب محمد شریف کسیموف که موفق باشید. اون نفری که غالب برآمد، من فکر میکنم که شما سعادتمند هستید و طالعتون بلندی کرد. میون این نفر یعنی 1900 چند چیپتا تنها چیپتای شما غالب برآمد، یعنی رقم های شما موافق آمد و شما رو تبریک میکنیم. در آخر گفتنی بودم که یک سرود در اجرای مکس کاسیموف، ولی متاسفانه که سراینده نیست. مکس در همینجا با بازی خود حسنی انجام میبخشیم و تا دیدار نوبتی سلامت باشید. همه وقت امروز و همه روزتون فرخنده باشد. بار دیگر میگویم 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به هر یک شما مبارک باشد. من فکر میکنم که خب تاجیکستان عزیز تنها با سم گذاشتن ما خب پیش میرود، گل میشکفد و قوای ما در یگانگی است. همیشه سالم باشیم، همیشه سرجم باشیم. جشن استقلالت مبارک تاجیکستان عزیز. خیر دوستان، خیر.